ovako, ti si sad odlučila pliva taj Manhattan Da. i ti kažeš roditeljima, mogu ja zvati njih starci, naša generacija, kažeš starcima, ja bi to plivala. A zapravo je prvo bila odluka, ja bi plivala La Manche. Ok. I s obzirom da se termini moraju za preplivavanje, to nije ono sad ja dođem u Dover i kažem evo ja bi plivala za 3 dana, može. Treba se rezervirati, mislim da sam nekih 2 godine unaprijed rezervirala termin. Mislim da se sad i minimalno 3 godine unaprijed treba rezervirati brod. I onda je bilo kako sam dobila termin za oko 29. Bilo je kao ako ću već trenirati sve, imam ono još silo lito, zašto ne bi isplivala trostruku krunu. A sad trostruka kruna je znači 3 preplivavanja, znači Catalina kanal, taj Manhattan i La Manche, to je takozvana trostruka kruna daljinskog plivanja. I onda sam ja tako se prijavila još i za Manhattan koji je bio u 6. mjesec i za Catalinu, to sam plivala 1.30. ne znam sad datume ovako, 1.8. ne mogu se sjetiti. I tako se zapravo to posložile. Prvotno je bio ono kao La Manche, neko ko se bavi alpinizmom, želi Monteverest, tako je od La Manche. Ali moraš mi sad ispričati ono što inače ne pričaš u intervjuima, je barem onim kojim sam ja pogledao i pročitao. Ti sad koga zoveš? Koga želiš preplivat La Manche ili oplivat Manhattan? Koga zoveš? Znači svako to preplivavanje više manje ima svoju neku, kako bi rekla, krovnu organizaciju koja se bavi organizacijom samog preplivavanja i koja nadzire da su ta sva preplivavanja prema pravilima napravljena i koja kasnije vam izda recimo kao nekakav certifikat da je to uspješno preplivano i sad oni svi se znači drže takozvanih English Channel Rules, znači pravila La Manche, a ono Englezi ko pravi Englezi vole tradiciju, tako da je oprema ova plivačka više manje ostala ista kao i kad je prvi put skoro prije 150 godina prvi put isplivano, znači smije se nositi najobičniji kostim, onaj za plivanje, nikakvi neopreni ništa, ne smije se nositi ni ovi kostimi koji plivači nose na natjecanjima, ništa, obični kostim, jedna kapica, znači ne smije se ni 2 kapice, kapica isto ne smije biti neoprenska, ništa tako, naočale i čepići za uši, to je i ono nešto s čime ćete se namazati, znači ne smije se ni ovi pametni satovi, to se ništa ne smije nositi, ne smije se dotakni brod, ne znam, svakakva takva pravila i većina njih, mislim zapravo sva ova ozbiljna preplivavanja se pridržavaju tih pravila i znači sad imate te organizacije i onda se vi zapravo za neka preplivavanja se izravno javite njima, ali zapravo za veći broj preplivavanja ima kao određeni broj, recimo to tako, brodara koji rade neko preplivavanje i onda se vi javite sa svakom pojedinačnom brodaru za kad vi imate termin, ne znam, u nekoj godini. A brodari su, to rekla si prije, nisi, to su ribari, jel? Da, na La Mancheu to su uglavnom ljudi koji su inače ribari. Znači za La Manche postoje 2 organizacije, jedna je starija, jedna mlađa koje to organiziraju i svaki od njih ima 7 tih ovlaštenih brodara. Ne možete vi doći tamo u luku i nekog ribara uvati za rukav. Nego i oni su licencirani. Da, to ima 7 od svakoga. Mislim, to je propisan, bilo bi ih i više jer je potražnja velika, ali mislim La Manche je ono dosta prometan i jednostavno i to iskoordinirati je jako teško jer uvijek brod s plivača ima prednost pred ostalim brodovima jer je ono i sporiji i mislim i zbog sigurnosti. I sad vi morate tu kontaktirati sve te da vidite ko kad ima termin i onda platite depozit koji je ono najčešće 1000 čega već funti, eura, dolara ili slično. I onda zapravo neposredno prije preplivavanja često samoj toj organizaciji isto kao nekakvu prijavu morate popuniti
i ako je potrebno, na primjer za La Manche morate preslike putovnice ili osobne, s obzirom da prelazite granicu i oni to sve moraju prijaviti znači francuskim vlastima, pogotovo što ima puno imigranata koji pokušavaju preko La Manche doći do Velike Britanije i onda ne bi baš da sad granična policija Francuske zaustavi. Tako da onda tu ima dosta tih nekih caka i naravno i toj organizaciji platite sa neku svotu tipa za La Manche, što je nekih vjerojatno oko 500-600 funti, sad više točno ne sjećam. I to je to. A šta te kvalificira da se možeš uopće prijaviti za to? Mogu li se ja prijaviti? Mogu i ja. Da, znači više manje... Nije nužno da imaš neku dotadašnju iskustvo plivačko. Ne, nego se treba, realno svako se može prijaviti i zato je stavljeno, mislim, taj depozit, da nema depozita, svako bi došao bez da se prijavija, jer mu je došlo, a sad kad baš morate platiti 1000 funti, što je skoro, to je oko 9000 kuna, isto ćete malo stati i razmisliti. Tako za prijavljivanje nema nekog uvjeta, ali većina preplivavanja, pogotovo i koji su u hladnijim morima, oni vam imaju uvjet tipa za La Manche je uvjet da unutar godine dana prije preplivavanja morate isplivati 6 sati u moru ili vodi ili u jezeru, bilo čemu, 16 ili niže temperature. A za tipa Sjeverni kanal je 8 sati u 15 ili niže ili 6 sati u, ja mislim, 13 ili niže. Tako da postoji takva kvalifikacija. Dobro, gdje to radiš? Gdje to obaviš? Pa jedno i drugo sam, evo, za La Manche mi je to bilo zapravo, za La Manche sam, sad znam koje, 2016. sam prvu humanitarnu jer sam drugu 2017. Od Omiša do Splita, to mi je bilo kvalifikacijsko za La Manche, zato znam. Plivala sam to, a za Sjeverni kanal sam plivala, to je bilo kad u 4. mjesec ove godine, tamo oko Sevida se vrtila po onim svim otočićima i tako. Pa dobro, šta, uspjela si. Ti si dobila termin, termin je bio od dana kad si zvala, koliko unaprijed? Da, znači za La Manche neke je bio 2 godine unaprijed, sam rezervirala. I ti znaš datum? Da, znači dobije se... Koliko dođeš prije Znači za La Manche se dobije period, ja mislim 7 dana, ali sad za La Manche stvar, pošto je njima tako velika navala, i vi imate kao slotove, mjesta. I znači možete biti mjesto broj 1, 2, 3 ili 4. I sad, ja sam bila mjesto broj 2, i što znači da prvi dobar dan za plivanje ide prvi koji ima mjesto broj 1. A se vi morate nadati da će u tih 7 dana biti 2 dobra dana da dođete na red. I onda to tako ide i onda se nadate. A mislim za La Manche da smo došli možda par dana prije, s obzirom da nema ni vremenske razlike ni neke sad velikog privikavanja, ali za tipa Havaj smo išli tjedan dana prije, za Japan isto možda tako 5-7 dana, sad se više stvarno točno ne sjećam. Koja je temperatura u La Manche? Ja mislim da je bila kad sam plivala oko 16, tako nešto. I kako se za to pripremaš? Za La Manche nisam baš pametno pripremila, moram priznat. Pa priča nam ako nije indiskrecija. Mislim da ja sam dosta dobra bila, kako bi rekla, nosila se s hladnoćom i na nekim prije plivanjima tipa u Kanadi u jezeru Saint-Jean, gdje isto temperatura znala tako bi 16-17. I onda sam išla zatim kao sam sa La Manche, trebala sam se možda malo ipak bolje pripremiti za hladnoću. Mislim, na kraju sam to izdržala, ali nije baš kraj bio oku ugodan. Tako da, a sad sam se za Sjeverni kanal bila puno pametnija i tako da sam prošlu godinu zapravo uopće nisam išla pliva u bazen jedan dan, nego sam samo plivala u moru. Onda kad se mora malo ugrajalo sam prešla i u Cetinu, u Jadro. Onda sam išla skoro 4 tjedna prije termina u Irsku, tamo da se pripremim jer ovdje more bilo 28, vanka 40, nije baš pametno iz toga ići u Irsku. Što to